Ngapa sih Be? Romonya pusing bener. Iya, pala gue puyeng banget ini. Be, kita kayaknya bakal mati semua. Terus ngomong, jangan begitu. Sekarang kan zaman makin tua Be. Kesitunya memang bener. Bulan puasa nih, banyakin ngaji, banyakin beribadah, Iya. amal. Puasa jangan bolong-bolong. Iya apa? Iya, benerin kalau orang tua ngomong. Satu lagi nih, kalau mau orang tua jangan lawan. Kalau dibilangin ngerti, jangan pura-pura budak. Iya Be, iya. Sekarang mah ayah kalau dibilangin nurut dah. Begitu, kalau bilang orang tua nurut. Yaudah Be, Ani mau ke situ dulu. Mana lu? Ngarit! Bocah gila malam-malam ngarit. Lih, lu ada yang ngerasain beda nggak lu? Lebaran tahun ini? Sepi banget ya? Iya sepi banget, salaman naruh boleh. Di rumah kita habis sholat id langsung ngider Lih, salaman. Iya Lih, boro-boro habis sholat langsung pulang. Lagi juga kalau kita ngider pasti setiap rumah kita cuci tangan mulu Lih. Iya cuci tangan doang, madang mah ora. Di rumah habis lebaran 3 hari kita pada ke pantai, pada pelesiran. Sekarang mah boro-boro di rumah aja lah. Mending lu ikut gue yuk. Kemana sih Lih? Biasa kita ngarit di kebon. Udah ready nih golok sama karung. Ya. Ya bocah medepet lagunya.